Укладання до tej produkcji nie bardzo wielkie, a wracają się już o niepolny rok, kiedy się popredają pierwsze plody. Iskustva produkovatelja všelijaki. Velji preorali svoje polja, ali jezdi tih upartih. Jedni z takih i familija Lalić, ktorá už 13 roky sadzi jahody na povrchnoscoch od pol po 1 hojt. Toho roku oberačka počala 1. maja zo Albu. Teraz sme 100. sortu na stredku oberačky a už uzrela i premi. Potim dozreju i Džoli i Afrika, a da zo týdzeň dozreje i Arosa. U oberačky nam každý deň potrebni 4-5 robotníky. Toho roku nije trebalo pjerskac protiv horotoh, ali každý rok inšaki. Keď dižovne vec treba ščicic od botritisu, da skeljo raz od kvitnuca po oberačku, daraz až i počas oberanja, ali tedy moška snova zljem svič i teldor, fungicidi najkraćej karenci. Takže mi toho roku nje pirskali, nje preto, že by sme zašporovali, ali na isce patrime odhovac co zdravši plodi. Laličovo nemajú problém so splasmanom jahodoch. Na pijacoch u Senti tota perša jarnja ovoc bars prehodzi. Počínaše predavac po 300 dinári a vec cena počne postupne opadovac. Na koncu sezóny malopredajna cena spadne na 150-160 dinári. Na veľko a i takše muši predavac, keď jahod je najveci, cena spadne i na 80 dinári. A to už bars blízko produkcijnej ceny, ktorá po slovoch našeho domašnjoho vynoši od 60 po 70 dinári, zavisno od roka i ukladanja.